بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورا أفاوري وقت قولي حكور توهوجي مي وقت قولكي ورا أفاوري وقت قولي الله سبحانه وتعالى کے کلام فلوگے آیت ذکر کرے مجلیہ میں مجلیہ کی ہم اہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی ارشاد تن حدیث فلتا ذکر کرے مجلیہ ہم اہم میں آیت کا حدیث فلتا گڑے علمی واقع کے دیکھے مجلیہ افد علمی مجلس کی می اللہ سبحانہ وتعالی کے ملائکہ بے کلوں افد مجلس تن ہودو مٹکا دتر قربا افد مجلس تن هودو مٹکا یا اکیگا مجلس تکن حاضر و فرات تک ملائکہ بے کلون رحمت لبون دی دعا کو ربا ہم اہم فاف وسون دی دعا کو ربا ہم اہم علم ہود مٹکا قرآن مسکت کی دتر کی ای ور برکہ لبگم با دتر اللہ وحی کو ربنی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اللہ مائک کو ربا افل لوے ایمان بھی میستکون ہم اہم میں එබෑ මිහුන් න ඉල්මු ලිබිගම්වා මිහුන් දරජතක ඉලාහු මතිබර කරවයි හම එහෙම මෙහෙන් ආයතක අල්ලාහ් වහී කරවනි හල් යස්තවි الذين يعلمون والذين لا يعلمون එගේ මිහුන් නයි නේගේ මිහුන් හම වෙගින් වේහියේ එම අල්ගොන මෙන්ගේ බේණු මකී මෙපද මජ්ලිස් තකන් හාදර් වමගා එගොම් නේගේ එච්චි එගොම් හෝදුන් අදි ඉල්මි දරුස්තක ලිබිගතොන් දෙමියකීගා මියදුගේ මවුදු අල්ගොඩු ما لسكور من نتفاشانا موضوع كي ورا مهم موضوع ألقون منجي ديرول ما ورا بود غولي فاوا موضوع إيه موضوع به معلومات تكم مهن ألقون منا لبن جه موضوع كي ديرول مك مقصد ورا كورو موضوع إهنا موس إذا دوه بندين الموضوع جواها كذكي جان فهذا بدو موضوع كي موضوع فشمو قطون ألغنو مثال جنانا مثال كبلما ميجي كورين ديرولو موجي إفس تجربة إن ميه ألون وجود واميه كي مثال مجنني إنا ألف بس وجود ميواني مثال كبلما فاكتوري يجتريا كاروهاناي කොම්මස් එච්චි දෙකෙන් උෆද්දා කාරුහානයිගේ තෙරෙන් එනා මේ උෆම්මණි අලව්වස් එහෙම ඒනා බොඩු ෆුරා ෆුරිහෙමයි ෆුරි මීහෙක් පදෑම් වී හිඳුගා ලෝ හුළුවා මිලවෙනි කාරුහානයිගේ තෙරය ඒනා කාරුහානා තෙරය වදේ මන්නේ එතා තෙරේග එන ලෝ හුළුවා බලාලියරුගා බේරුගේ එම්බස් මන්සර ෆෙන්නා කන්නේ ඒනය ෆෙන්නනි හැම එකනි මේ කාරුහානාගේ එතරේ दिन इतरिंग एना मिफेन मंजरता की मीहुं एबउले मसक्कतुगा एकी एच्ची उफेद्दुमुगा ए कारुहाना इग्गा ए उफद्दा एच्चे उफेद्दुमुगा मसक्कतुगा मीहुं एबउले मिमंजर एना मिफेन्ननी खियालु कल्लवा तियान कोम्मे बेफुला की वेस ए लोहुलु ने कारुहाना तेरेंगे वजूदु वी ए लोहुलु नु मीहा कमा खियाल ගෙන්නවා මිහාරතුගා කිහිනෙබ්බා වාණ සුවාලු තකෙ කුරිමති වාණ හම ගෑමොස් තින් සුවාලෙන් එන කුරාන අහරෙන් මිතනං අයි කිහිනෙන් හෙయ్యේ ඒ සුවාල් කුරිමති නොකුරානත කිහිනෙන් හෙయ్యේ අහරෙන් මිතනං අයි දෙවන සුවාල් අහරෙන් කුරම් වී කියින් හෙయ్యේ මිතාගා අහරෙන් කුරම් වී කියින් හෙయ్యේ मिसवाल से ना कुरान तिम्मण सवाल की बितागा ए कुरन जहे कमें आहारन कुरी मा दें अहन्न वाणी कोंगोतें हेये नोत दें आहारन दावत तनकी को बाहेये एकमे कुरी मा एगे नतीजा की को बाहेये मिसवाल से ना कुरान मीस्तगुंगे तेरें बे देवत्तर के मीहो नर बलमा फरत वत्तर के मीहो नकी मिसवाल तक कुरा मीहो मिसवाल तक कुरमा फहुगा इसवाल तो का जवाब होदा एया एकीगा एना के दिरुलुं कुरिया गेंदा में हो देवन वत्तर के मीहुन नकी
මේගෙන් එම්බ සුවාලෙන් නුකුරාන ලෝහුළුවි ඒනා ෆිරුනි කාරුහාන අතරේක බයක මාසෙක කුරාතන් එයා එකීගා ඒනා එමිහුන් නැකීගේ කුරාකම කුරමුන් දානේ මේ අල්ගොණුමෙන්ගේ දුනියේගේ හයාතුගේ මිසාලේ මේ දුනියේගේ දිරුලමුන් දා මිහුන්ගේ මිසාලේ මේ මිසාලකි අල්ගොණුමෙන්ගේ තෙරෙම්ස් බයෙන් මිහුන් නකි hama duniya pura furihama uma ekiga dem mifennani mihum masakke beste bakore bayim mihum ya ekiga wazifa takaggos me dari hoda ge kuli dakka bilta dakka me kaabo takete gane mihen ule eti fennati ena bes ehem me ulene kommes wazifa en hodagen amdani hodagen amidarin nobes kan digen amille bes kaage current bila fen bila chi dakkaage mihen ule lafa maruwegen netige midani එම මේ දෙවනවත්තරුගේ මේ බුනි මීහාගේ මිසාලකි මේ මිහෙන් උලේ මීහෝ එව්ස් මක්සදෙන්නේ දුනියගේ දිරුලම් වී අස්ලු සබබෙන් ඒනයක වෙස් නේගේ කුරම් වී සබබෙන් නේගේ අයි කිහිනෙක්කමෙන් නේගේ මෙකම කුරීමා දැන් දානතන වෙස් ඒනයක නේගේ ඒකම අලගොණු මෙන් වා මෙජෙහෙනි ෆුරතම මේ zikuru කොල්ලවුණු මීහා පද බයක අලගොණු මෙන් එබජෙහි අලගොණු මෙන් එගේ මෙවනි වුජූද් වෆකම් මේ දුනියේක එහෙම වුජූද් වෆා වීති algonu men sual kollen baje kihine to algonu men wujudu wi den eya ekiga den wujudu buma ekiga den aslu kin heyye mita kuram wi hebbes maqsaden neti mihako wujuden nuanata den eya ekiga ekame kurima den algonu men nabane kin heyye ekame kurima ega natija eki kobahiyye daan wettaneki kontanen heyye miswalu takkuran ebaje فرتما كما بسلالما ام فرتما سوالا مدكم مسر كوها دكالما algonomen mitanan ayi kihinen heyye wujudu wi kihinen heyye algonomen emmen qabul kogge mitibi Allah subhanahu wa ta'ala algonomen khalq kurevvi me algonomen wujudu wege mei enkamun mi mawduwa ki algonomen eyamedu ma boda visna fikuru kuranje mawdu enno algonomen muslimun kamuga viti eyameduga algonomen ma boda visna fikuru kuraka nujhe ege jawab algonomen na ige algonomen mitibi Allah ta'ala yang iman wegen ilahuga nabiyyan iman wegen Allah ta'ala ya Jibril gefan Allah ta'ala Jibril gefan madwar kurwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawale bikirat Qur'an iman wegen Qur'anoge etat tanakun dalil liben eboy algonomen khalq kurbi farataki Allah ta'ala kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam getan hadis purtakum algonomen negen obay algonomen khalq kurbi Allah ta'ala kan enkamun algonomen wujud wegen miyai kihinekkan algonomen eginche demyoti miyaduga mawduwa beheba kin heyye kuramvi wujud wafa viti den kin heyye mi kuramvi mitaga miya behegutun algorumen tafsili gotegga mi kudukuda daruhuga wahaka dakkalane furatama kamaka algorumen mitana mi duniyega khalq kurabba Allah ta'ala algonumen lebbe bi sababu ilahu wani kirit qur'anuga warasafu sarih ibaratun bayan kurabba Allah ta'ala wahi kurabbani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan ilahu jinni bes adi insi bes khalq nukurabba me timan ilaha alukan kurmattaka menuwi ehenkamun ijmali gotegga bunakam gawanama algonumen khalq kurabuna sababu mota wujud wafa mibi sababu warasaf ay Allah ta'ala yang alukam kurum de misab mufeda sualaki kobato alukamaki hamayekani namadu roda hajju umra qur'an kiyewun bifadakan tatta no ayennun hamayekan alukamaki alukamuge maaneki war fula maane ibn taymiya rahimahullah alukamuge maana alukan ta'rif ege ta'rif gennawa vidalwani kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah alukamaki ei Allah ta'ala lobi wodigannawa adi russawa komme kameke Allah ta'ala lobi wodigannawa adi russawa komme kamaki ei alukameke evedane nidun kamugaves evedane keun kamugaves misalaka isha namada fahuga miha beenum wani avahan nidan ena beenum ve damu namada teduwan nuwata fadis namada teduwan
eniyatuga ena awahan nidan idekam gawanama nidum vesbege mivani alukam ekkamuga ena madama roden hurumattaka mere harukani nuwata ena duwaluga alukam kurumattaka asheganuga hakatale ummattaka ena rangala kalani eniyatuga keummes mani alukamaka engam Allahuga russavun edigen pura komme kamebes mivani alukam ekkamuga den algonu menna miharu egijje duniyega levvunu maqsad dem mi maqsada ekiga algonu menge haya vetu kuram algonu men ebaje maseke kuram den mi maqsada ekiga algonu menge haya vetu kuram edekam gawanama algonu men ebaje emme furatama eilaha forihamen alukum kurmattaka alukamuge sharutata denaganna ilmurin bayan korwa rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis taka ayat allah ge kalam fuluge ayat taka bina korwa alukamuge maganu de sharutevve pratama sharutaki ikhlas terika mane ki ikhlas terika ma kiga allah taala ya khalis kon ena kura alukamek kamuga alukamek wanje hene ealukamek kurmuga ena ehem farate baber kura kamuga wanama eki ikhlas terika ma kiga kura alukamek nuwe den e kiga e alukame khasako namaz roda fada alukanta mi asfa mi wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadratu arihun algona menna egige asfa mi wani henkam waanama mi devana sharutaki ekalega faanu enge vi gotashe mi alukanta kuram mi jehene nabiy sallallahu alaihi wasallam namada behe gotum bas hadis korwani sallu tebami hon namaz kurashe kama raaitumuni usalli timan kalega faanu namaz kurati tebami hon dukkota tebami hon namaz kurashe enkam miharu alukum qur'ana gobbes engijje alukumuga himenenje sarutobbe sarguno menna miharu engijje den eya ekiga alugonu men alukum kurma eki alukum kurmuga alugonu dirulum veta kurakamuga wanama alugonu men uleni allah taala engevi shari'ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam medver kurwa allah taala wani alugonu menna ilahuge islami shari'a bawa lawwafa henkamu mi shari'atan alugonu men tabawan jehene bolaban jehene e shari'atan uluman alugonu men lobi kuran jehene mane ki alugonu menge diru ulumuge horiha kamebes binawani mi shari'atashe toba maqsad ki allah taala alukum kurum ilahu russawa gotan ulum ehenkam wanama ilahu ga shari'ata indikolu idikile gotakan alugonu menge amartan hunnakam ga wanama maqsada khilafan algonu men nam meule vene enkam waanama komme kame kurma ekiga kurmo kurim bes bisna fikur kollam waane mikame koffiyamu allah taala ge russevun to libeni nuwata ilahu ge nurussevun nuwata kofato emihaka libeni eya ekiga ilahu russawa kandatta molim bes kuram waane misalaka balama akhlaqa nar alukamge ibadatu ge waha komes warka dekivij akhlaqa dama muslimun algonu menge akhlaqiyatu akhlaqu minagani konta kumba mi duniyega wara boda akhlaquge mawduwaki muli duniyega wes wara boda bahus kurebe mawduwe miharu eba ule ebbes dine qabul nukurame ho mimihonge akhlaqu nagani konta kum nagam onna ni koche mer emihonge diri ulum battam qur'an ebbes reference en emihun nakon nonna ema eyakiga emihunge akhlaqiyat emihun ulene goy ei emihunge hawa nafsu ede goy emihun ede ha kamen emihun qur'ane rangalai nuba emihun kanda alani emihunge hawa nafsu ede gotaka muslimun nu mihun kamga wanama nuwata hasako ei ebbes dina qabul nukura be kamga wanama emihun hewa nuba kandalani emiheko beenum bagotaka ehennam wes alugonu men muslimun hewa nuba kandalani kihine ei allah taala bawalebi islami shariatu ga wakam gota
ilahu ga shariyatu ga ei rangalu kamekkamuga an gawafawa kamekkam gawanama alagunu men nimmani hitam me beenum vies beenun novies ei rangalu kamekkamuga ilahu ga shariyatu ga kuran amur kurabba fa wajibekkam gawanama emiheku e wajibek kuran beenum vies beenun novies ei emiheku qabul kuran wan ei kuran jehene kamekkamuga adi ekame kuruman ena lobiwes wan jehene Allah ga shariyatu ga haram kurabba fa kame ei ena kitame waraka kuram beenum vikamuka vihenama ves ekame nukuruma ena maseka kurman adi ekame kurum ei ena ge macca hudda vegem manaka mennun ekan ena qabul kuran jehen eka mi usulu ge matiga algonu menge akhlaqiyatus algonu men bina kurane misalaka suwal kollama crime maki ko bato crime divehi bom munakam gawanama ku mulhid kariga mihaku misalakan ahalani mulhid mane ki yembestina qabul nukura miho ege miha kariga mihaku miswal kollani misalaka crime maki ko bato mi kushaki ko bato ehem vejjiyamo ena aslu jawabu deni coachege macca binako misalaka vedan ena eki wakkan kurami hekkamuga ehem vejjiyamo ena nobalana wakkan kurumaki eiki goskam ekkamuga ena vedan misalaka mihum marami hekkamuga ehem vejjiyamo ena qabul qurani mihum berumaki vese rangalu mihekkamuga rangalu got ekkamuga sabaki ena ge mi nimma goittan ulene goittak kanda alane waki asle usule nonnati namaves algonu me muslimun crime nuwata kutta min qurani kihna balafa islami shariyatuga miveni kamaki ei kushekkamuga kanda ala kamekkamuga wanama algonu me muslimun qabul qurani ei kushekkamuga adi miveni kamaki ei hadde eya ekiga ekulevigam wa misalaka wakkam kurun kam gawanam aikkenon e haddu ekulevigam wa kam ekkam gawanama e kushak kuruma ekiga emihekan e hadde bes libene kama muslimun qabul quran enkamun khulasa yaki mi mawduga mitan koluga minukutage khulasa yaki algonu men muslimun kankan qabul qurani heva nubabes qabul qurani adi ulene goibbes algonu men khanda alani Allah taala ge shariyata eggotashe egotan uluni maye dir ulumage maqsada ekiga algonu men ulunukama miwani de miya ekiga den ufede suwalaki ekkala factory tereng helagunu mihaves qur'an timmana suwal koba he natija eki mi duniyege maqsada ekiga algonu men dir ulunima de koba hay algonu men nalliben on echchaki faada eki nuta daamwe tanaki koba heye furatama kamaka hingama jehun liben algonu mennen ebe fene miharo noosta eki mazige safhataka balala noostan algonu men dirasaka balafkam gawanama fenigen daane musicianunge tereng duniyege mashhur eta musicianunne ebave amille marwe suicide kofa kiveto bay faratan ebhuri suicide kurma ekiga bay note to bes du kallafa emi hunna kimi duniyege arama lazzata fasaya jaha huriya chendibunu mehu eya ekiga ves efada note taka bala dirasa kolli mege emi hunna mi duniyege haqiqi hinhama jomen nulibe allahan urediken memi hum miule ulumakun emi hunnaka duniyege haqiqi hinhama jomen nulibe e hinhama jehum hodu mattaka memi hum music wes kurani haram wes kurani e kan haram kantatta wes kurani eya ekiga music kule bayabar mi hunnaki drug gos mihe mastuwat katiga tere ule mi ho mi game mes emi hunna hinhama jehum nulibunima demme kurakama ki amille marwani ehennam wes furtam visnal wakibe me amilla marwa hisab me hum midani sawbaki emi hunge aslu dirulumu gane maqsade e maqsadu hodum bes nule ehin hemojhon hodu mattaka emi hum masek kurani ehin hemojhon hodu mattaka kura masek ton evve sin hemojhon men dibeni enno ehem begen emi hum amille nafsitam marala wakwegen suicide wegen medani ehennama wes islami shariyata ekota mi maqsada ekota mule mi ekkam gawanama
ඒනායන් ඉගේ ඒන උලම් වී ගොයි එගොත උළුනීමා දෙන් ඒනාය නතිජාය ගොතුගා කන්තත්තක වාකම් වෙස ඒනාය බයිගේ ඒක තෙරේග හයොකන්තත්ත කුරාමීහාය සවාබුල් වේනකන් ඉගේ ඒනාගේ ඊමාන්කම් වර්ගදවානකන් ඒනයිගේ mi duniyega ves tawabo gotuga enaya kankan fahimegen danakan enayge hama ehme ukhrawi hayatuga enaya suwaruge wakan enay ebenge eta sawaba darumen enaya kabbalaga ves libenakan enayge ehenkamun mi motivation ekiga ena mi kuriyat dani heyakon ulemon islamiy shariyata egota mena dir ulembi maqsada egota meudani hama ehme e maqsada khilafan ena ulijjakam gawanama ena yan adabu libeenakam bes ena ege khilafan ulijjakam gawanama e ekiga misalaka mi qiyamat duwahum narake banna mihum kamga sena vedan adi ekantattawge adabu sababun ena ya musibatta me duniya matiga kurmet vedanakam bes ena ege enkamum mikantattakama bisna fikuruko ena duniyege diri ulum bes Allah taala ga shariyata eggota mi maqsada eggotan uluman ena beenumbe den hama ehemme aluvetikamun ena salamebbe to baba aluvetikamakin algon men tere nule alunne aluvetikame mi boneveni aslu haqigatuga komme insana kives komme ves kahala ale komme insana kives kommes kahala ale men boni me hitan gana fana kaako ge alen heiye miharu algodonge mujtama balama bala eroga riitikam vesebave aluwetikamaka miharu bayam mihunna hasaka maaf karwa bay angen kamarun khasako ofiham midani waran nalhedilage foundation nungula makeup ko lipstick ko hadala midani mendur namaz bangi govi namaz kuran wudu kurakan ena beenu men nuwe e riitikam gosdanati e foundation a lipstick a achita gosdanati ena beenu men nuwe e wudu kuraka mendur namaz akut diyei asru namaz wes jehuni ena ofihu ga madu kuran jehuni ti ena ekam e namaz wes nukurawunu mi allahan aluwati wanje mi hen allahuge ale ehnamas Allahu aluwetikam waren eenaya muhimmi mi riitikam aluwetikam e riitikam gellidanati bira eena beenum vi namados paskollan algon mentere wara ginen higakam mikamaki adi mige itura misalaka mujtamauge aadakaade attakawas bay mihun eba compromise kolla emihunge deen nuata deenna khilaf kantutten abakure ege sababun emihak wegen edani e mujtamauge alaka ennamas hagigatuga mi haqiqi gotuga ena duniyege dirumuga maqsada ekiga ulekam gawanama enage hama ekani veri farataka wani Allah taala enge vi gota nu gotakan ena amaltaken nobahattana ehenkamu ena komme kamabes kurmo korin bunihem visnalan nikame korima Allah taala ge russavunto libeni nuwata nurussavunto libeni komme mujtamau ekame korima ena yamudu dekene gotakan nu ena faratama visnani tede ekama komme swaraka visnanjem ega kurin visnani Allah taala ena yameduga deki wada gannawane gotakamedu ena visnani enkama mujtamauga mikamekkoggen ena adi kitamme rangalu mihikamga dekunukamga binamas ekamekkoggen Allah taala ge nurussevun nota kofa ena yan haqquvegem wakam gawanama ena ekamen nukuran den emme fahu nukuta yaka alagonu men mi kantatta kurakam gawanama maneki duniyege dirulumuge maqsada eggotan alagonu men dirulekam gawanama alagonu men daan wettanaki suwaruge alagonu men beenum wege miule huriha echen etanu alagonu men libene sababaki ei alagonu menge haqiqi manzilaki mi duniyege hayataki faalamek kaharatane nuwata laturu kuramunda mihegge transit destination efadatane asvidami ottanaki ei swaruge me duniyege ulelam mi dos kolaki madu dos kole addiharu mihum ulelafa wakwege midani ukhrabi hayataki ta abada demigenda hayate ena swaruge diekam gabi namoes narake diekam gabi namoes
etanegga ena onnani taabada adi tawhiduge ahulu wariye bejjiyamo narakaga ena ge faafaya minwara evvaran ena otuma fawga suwarga wannane ehennamos e narakaga ena heda kuranje komme fali sikun takives ei ena hita tasawwar was nukurwene ha vena udahuge wagut kole emma ekama etana fali sikun takobves diuma ummid kuraba ekamaga algon men vegennowan hama ehemme mi duniya kimi imtihan go gowati mi duniya galgonu menna bævaru challenges bævaru tahaddita bævaru udagu taka musibatta imtihan takuri matwane imtihan taka ketteri wanjeheni Allah Taala mistakun imtihan korabani e imtihan taka emihun ketteri veto e imtihan taka mad emihun amal kurani kihetto bellu mattaka school tawge imtihan deni kibe ei emihun e kiyevi echen emihun eguni kiyawargatto imtihan hadani kihinetto beluma fahuga imtihan rangalan hadami kudinna e balibe e stanota fast wegen medani goskon hada kudin medani fail wegen ema algonu members me duniyege dirulumuga rangalan mi imtihan hadafikam gawanama algonu menge ukhrabi haya baajjavar wegen dane islam mi shariata eggota nuwata algonu men ge dirulumuge maqsada eggota mulejjakam gawanama algonu menge ukhrabi haya baajjavar wegen dane imtihanum fast wegen gos algonu menna suwarugege daimi ufa libigen dane inshallah du'a ki algonu men emmenna kiyo sebas aduwa de heba amal kura bekam ga Allah Taala levon adi duniyega algonu men levvi maqsada eggota dirule bekam ga algonu men levon niyaki ga me daras kon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh